İstiqlal Televiziyası Arabca Facebook sahifəsinin əgəş küçüləri 20 milyonğa yetdi. Qadirli görürmələrimiz, əlbəttə biz yıllardan bu yan davamlıq narazı olub keliyotgan məsələlərdən biridir bu. Hər qaysı yığınlarda olsun, Xitayninki intayın küçlük hər qaysı dövlətlərdə, İslam dünyasında, Ərəb dövlətlərdə həddindən ziyadə bu yerdə milyarlarca dolar pul sərf qılıb, qarını aq qılıb göstüş, hili neyranları bilen İslam dünyasında avazlarımız davamlı qalıdı. Şərq Türkistan'ın həqiqi əhvali tunuşturulmay, ya ki intayın aciz bir şəkildə idi bu məsələ. Davamlı qalıdı. Şu an biz bu Ərəb dili sahəsindəki axbarat təşviqatını küçəytiş, Xitaydan müşünçüvala ciddi pul sərf qılıb durub, adam güç sərf qılıb durub, hər qaysı dövlətlərdən nurgun işxana, televizor kanalları müşlərini eçib durub, bütün tədbir təşviqatını keç gündüz davamlaşdırıvatqan bir keynədə dövlət boğan bir təşviqatqa, tədbir təşviqatqa qarşı, əlbəttə, şünkilik küçümüzdən aciz, az buluşuğa qarmay, imkaniyetlerimizden intihar çektik buluşuq qarmay, bütün gücümüz ilə şu yıllardan bir davamlaşdırıvatqan Ərəbcə kanalımızı meyli o yazma şəkildə olsun, televizor şəkildə olsun, ictimai fikir vasıtlarında olsun, bunu şu yaxınqı yıllardan bir ciddi küçəytiş bilən birgə bu hazır gündən günüge İstiqlal Televiziyası Ərəb dünyası da intihar ciddi bir tonuluşqa başladı və 500 mindən artıq əgəş gücümüz boğan bir nimeye aylandı hazır. Her küllü görülmələrimi əlbəttə hazır sunumen. Şu inkaslarımızı qarısaq mı, ziyaretçilərin köplüğü qarısaq mı, bir yada eniq Xitayninki qılvatqan təşviqatlarının ciddi şəkildə şu tədbir təşviqatını aciziltiş üçün, həqiqətini eçib biriş üçün bir yada keç gündüz tirişçallıq körüstüvatımız bir yerde. Neticede bugünkü bana bu 20 milyon. Elbette bu bundan keyin texinbek katlanıp devam kıldığanlığı işimiz. Bu yerde elbette bugün hazır növbette Facebook sahibimizde tarqıtılıvatqan məzmunlar her ayda o Türkçe hesap bilen 40 milyondan 50 milyongacha Qetim ətrafında tarqıtılған meyli xəbər olsun, yazma, karikatür məslisi olsun, maqalı olsun, programmalar olsun, bunların ki aylıq körülüş nemesi 40-50 milyon ətrafında. Yani küllük 1 milyondan artıq ziyaretçi bu yerə kirib, körüvatıdı, minliğan nemələr, inkaslar, həmin körüvalarımız bu yerdən. Hər qızmı Xitaylarının ki, trollları bilən, köp türlügen Xitaylar pul verip durup qıldığım da bunu tarix düşkün Ərəb dünyasıga. Ama bu hakiki hiç qandaq biz o Ərəb dünyasındaki xalqlarını biz hiç qandaq bir şekilde hakikatini sunuşdan başqa çıxmayımız. Şunda olsun bu gündən günüge bunun eşivatqanlığı əlbəttə bizni xursan qıldığan Xitayni bolsa yeride olturamaydıgan aletke akep koyduğun bir mesele. Bu elbette bu san fakatlan bizninki ictimai tarat kodiki sanla bu. Bu tonulgan siri Arap dünyasındaki nurgun tonulgan meşhur taratqo ilgileri meyli YouTube olsun, Facebook olsun, milyonluğan əgəş güçleri var kişiler bizden kanalda tarqıtılgan müşündaq mezmunlarını özlerinin sahifeleri de hem bəherləb uyadiki Fikirlağa, o yerdeki inkaslar qarasaq mı yana 100 milyonluğan inkaslar bilen yani həssilep tarqılıvatıdır. Elbette bu intihar Şərq Türkistan xalqının ki bizden avazımızı yetkizüş üçün intihar çok bir boşluqdur bu. Bu hazır gündən günüge mənim şundaq naiti küçülük şekilde küçüyüvatıdır her qaysı dövlətlerde. Nəmin kivatqan inkaslar mən bir yerde söylesem hazır. Hatta ki şu Gazze, Palestin'de çünkü ola zulüm aslı yaşavatkan xalqlarımı tuncu qetim bizden Şərq Türkistan meselesini anlap, təsirlenip şunun özünün ki şu İsrailiyadın mı vəhşi boğan Xitay təcavüzçülərinin astıda yaşavatkan bir xalqlarının bağlılığını aşağıdaki xanım qızlardan kəlgən uçurlarını mı oxusanlar adam insanı yığılıdır. Çünkü ola qiyin şərait tuturup özünün dədi nimalıqı
özünün derdini o'ylashga fursat olmaydigan shu sharoitlarda, shunda bir vayronchilik holatda bizning Sharq Turkistonning davosini shu xalqning orasida yeyishga, men bu xalqning davosini anglitishga, men bundan keyin shu butun tirishchanligimni ko'rsatyapman deb o'zining ta'sirotini yozgan ko'rmanlarimiz, shu agashkuchilarimiz bor. Shu sharoitlarda men bunun için Sharq Turkistonning bir fidoisi bo'lib, sizlarning dardinglarni men har qaysi atrofimdagi bütün ijtimoiy uchur vositalarida atrofimdagi kishilarga shuni yeyiyotaman, tarqatyapman defamdi. Yani demak, mana shunday xizmat shunday davom qilishi kerak. Qo'limizdan kelgan barliq bo'lib shu ko'z bo'yamchilik, hatto biz esinglarda bo'lsa, Avstraliya strategik siyosat instituti 2022-yili shu ASPI'ninki iyul ayida e'lon qilgan bir dokumentda Xitoyning uzun yillardan buyon chet elga qaratilgan saxta tashviqotini davomli kuchaytirganligi, xususan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun ijtimoiy taratqularda saxta xabarlarni ko'plab tarqatganligi, Xitoyning chet elga qaratgan saxta tashviqoti O'rta Sharq bilan Afrikada unum berganligi qayd qilingan edi. Demisimi, u yerdagi Xitoyninki qo'llayotgan mayli shaxs sifatida o'tirg'a chiqayotgan taratqular bo'lsin yoki rasmiy kanal sifatida radio yoki televiziya kanallarininki mazmunlariga qarasak va inkaslarga qarasak, Xitoyning qanday aldab ketayotganligini shu yerdagi xalqlarni aniq ko'rib olamizda. Hamda bu yerdagi tadqiqot markazininki e'lon qilgan dokumentida bu masala jiddiy tilga ilingandi. Bu yerda g'alaba qildi Xitoyda. Mazkur dokument yana Xitoyning Facebook'dagi yolg'on tashviqotining boshqa supalarga qaraganda texmi unumli bo'lganligi, buning sababi Xitoyning Facebook'dagi yolg'on tashviqotlarga raddiya berib inkas yozadigan kishilarning az bo'lishi ekanligi Twitterda hozirgi X'da bo'lsa, ko'plagan jurnalistlar, inson huquqlari faoliyatchilari va mutaxassislar aktiv mavjud bo'lganligi sababli bu supada Xitoyning yolg'on tashviqotining ancha roli bo'lmaganligi ta'kidlangan edi. Yani bu nurg'un tadqiqot bilan o'tirg'a qo'yilgan rasmiy nufuzli bir organninki dokumenti bu hamda. Albatta, Istiqlol televiziyasining navbatda bu arabcha sahifasi bu bo'shliqni, yani Arab dunyosida Xitoyninki bu yerda osmonga pichoq etib yurishdan iborat bu numussiz tashviqotiga qarshi intayin cho'ng bir bo'shliqni buni to'ldirishga butun kuchimiz bilan tirishchanlik ko'rsatyapmiz. Ham bundan keyin ham ko'rsatamiz inshaalloh.